Women's Volleyball, may bag-o na nga mga rayna. Atos lang ilailahon sa report ni Nico Sereno. The MVP is there, a service ace! Kinihuman nagmalampuson ang College of St. Benil Lady Blazers sa ilang sangka tali sa Arellano University Lady Chiefs sa Game 2 sa NCAA Season 97 Women's Volleyball Finals. Sa unang set, gipakita sa Lady Chiefs kung nganong sila ang 3-time defending champion, sikit kaayo ang away, apan nalabuan sila sa Lady Blazers 26-24. Ngiti sila, ibig sabihin mas confident sila. At mas alam nila kung ano yung gagawin. Apan sa Game 1, kalit nga naluya ang Lady Chiefs, maong nahimong one-sided ang Set 2 ug Set 3 sa score nga 25-12 ug 25-9 pabor sa Lady Blazers aron makuha ang titulo. They are back on top of NCAA Volleyball! Gideklarar sa Season 97 MVP ang Lady Blazer nga si Mycah Go. Finals MVP usab ang teammate ni ini nga si Gail Pascual. Samtang Rookie of the Year si Catherine Santos sa San Sebastian Lady Stags. Coach of the Year ang head coach sa Lady Blazers nga si Jerry Yee. Ang malampuson nga pagpahigayon sa NCAA Women's Volleyball Tournament nahimong posible sa panagtambayayong sa NCAA member schools ug sa GMA Network pinaagi sa Synergy Sports. I would like to thank everyone who supported the NCAA season, especially the policy board members who guided us throughout the season, and Sir Oli Amoroso, the GMA, for making our tournaments very exciting, and for all the support and branding and promoting the NCAA. Also, I'd like to thank also CHED. Siyempre, they took the initiative na ito, return to competition. They prepared the guidelines for us. That's why we're here. Again, collegiate sports is back. Maganda rin ang volleyball, suportahan natin. Isa to sa mga kasi nagiging popular na ngayon sa Pilipinas, no? Lalo na pag napunta yung mga sa commercial. So, dito pa lang sa collegiate, makikita nyo na kung bakit sila napupunta sa commercial. Dito pa lang makikita nyo na yung galing nila. Kung init ug kulbahinam ang Season 97 sa NCAA, mas atangan pa ang mga pasabog sa NCAA Season 98 nga makita gihapon dinhi sa GMA Network. Very happy ang GMA Network, no, lalo na ang Synergy production, no, for this season because ang daming revelation tayong nakita. Marami palang fans ang women's volleyball players. Ito palang ipatikim kung kwan man yan kasi sa season 98 expect a leveled up women's volleyball game. Back on top of NCAA! Nico Sereno, Balitang Bisdak.